Amerika le Ukraine di dumellane ka hore ho lokela ho nkuwa mehato ya ho thibela Russia ho tswela pele ka ditlhaselo Ukraine. Ho latela ditlaleho ho tswa ho bahlanka ba mmuso ba Amerika, Russia e kopile China dihlomo tsa sesole. Empa le ha o le jwalo, China e boletse ha ditlaleho tseo di sa itshetleha nneteng. Mopresidente wa Britain Boris Johnson o entse boipiletso ba hore ntwa e fele. We are united in our view of this catastrophic venture by Vladimir Putin, and I know that we're united in our view that he must not succeed, that we must help the people of Ukraine. Dinaha tsa Mokgahlelo wa Europa di boetse di tobokeditse maikutlo ntlheng ya hore Ukraine e fuwe botho ba dinaha tse welang Mokgahlelong wa Europa. I think it's also important to show a clear open door for EU membership for Ukraine. Dipolao tsa baqolotsi ba ditaba di seolotswe ka bohale sena ka mora polao ya moqolotsi wa ditaba wa Amerika Brent Renaud ya bolauweng ka ho thunngwa. Cross the first bridge in Nirping. We're going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. Moeletsi wa tshireletso ho tswa Amerika Jake Sullivan o hlalositse hore ho tla ba le ditlamorao ha China e ka thusa Russia ho qoba dikotloqobello tsa ntwa ya yona kgahlano le Ukraine. Ho sa le jwalo letona la merero ya matjhaba la Russia Sergei Lavrov le kopane le wa mphato wa lona ho tswa Qatar Moscow.